Tabarira ino iria iretwo Girl Act ni itanyitwo guteithiriria atumia na airitu agatagati ka miaka 15 na 24 niguo gutigirira matikanyitwo ni murimu wa mukingo na aria manyititwo niguo nimetikirika gatagati-ini ka muingi. Akiaria giciro-ini kiria kiraharirio mwena wa gicua-ini, Faith Ndung'u ni murugamiriri munene wa tabarira ino ni araugire murimu wa mukingo ni uhutagia atumia na airitu muno kumana na hiko ciao mari anini, undu uria ucungagiriria ciiko cia kuonana kimwiri mategwigitira. Wakati mwingi unapata tunafanya miradi kile tu kawaida. Atuangalii kwa undani kujiuliza kwa nini sasa tunapata maambukizi mapya sana kwa hii age group ya 15 to 24. Hasa tena pia kwa nini wasichana na wanawake wamekuwa ndio wanaathirika sana. The new infections inakuwa kwa hii target population. Kwa hivyo kama shirika tumeanzisha mradi ambao unaangalia hasa kumulika wale wasichana. Oho Faith ni araugire tabarira ino ni itanyitwo kuguna makiria ma airitu na atumia 1,000 kuma kaunti-ini cia Mombasa na Kilifi na gikundi giki kia AIDS Health Foundation kiri ngwataniro na honge ingi cia ugima wa mwiri ni gutigirira mubango uyu ni wagacira. And we are hoping through the different interventions that we are bringing in place, we are going to be able to work together and reduce new HIV infections because we know that each and every person plays a role. Mwenene wake murugamiriri munene wa ruhonge rwa National AIDS Coordination Council gicigo-ini gia gicua-ini Dagitari Julius Kome ni araugire hari gicunji kia 62% kia atumia aria mari na murimu wa mukingo, gicunji kia 31% ni agatagati ka miaka 15 na 24. From 2013 to 2015, Coast Region experienced 62% rise increase in new infection. That 1% of those new infections came from adolescents, that is 15 to 24. Handu-ini ha Kameme TV, ni ngete kata Wanjiru wa Njuguna.